nisa cia Vilingi wa Mauvoo. Museisia ni nawe kwatio kana ni watinda nesa bonde wali watindila muthenyani wa umonde yutungia muvea nundu wa kutua mutongo TV ngwatano ya mukamba kwithiwa kisese chaku cha kumanithia kila ivinda ni chanthini wa Vilingi wa Mauvoo indi mbena latukumbanisye kwa latukumbanisye ni vamwe na andu aratukutiwa ni thayu nange ukwata maumi sitina wa kuvalukilwa ni nyumba kaunti ya Kiambu. Atongo imangu atani ya azimio kutoa isia miatiani wa maili anana kugutwa wia kwa monini wa ofisa monene nzamani ya EBC Ruth Kulundu. Mutongo iwaka kaunti ya Masako kamene kasembe kwa dhana kuthacha mutatatala mbungeni ya kati wa mandhigwa maeitu kunengo we taulo sia mwaini silikali. Na muma atongo ikuma kibwezi kuteta kanani avadhule utongo ine wa kaunti ya Makueni. Vilingi wa Mauvoo. Ni na ukethia na naudhocha nyenito wa Robert Mutuku na ke Teresia mwende etwalila Mauvoo wa kwanzia ya meko. Itu ya cheva ni ya nina kuya kaunti ya Kiambu itina wa nyumba ya ngolova thandatu ila yenete na kwa kuvaluka na kutia andu atatu matena mathayu nangi thandatu mena kana Mauvoo wa mena maumisye aikithia mbanga gavana wa Kiambu Kimani wa Matangi no wetakana mbanga ikitikie mwendo wa saa 12 cia kioko aiwetakana nyumba isu yakitwe nai na kwenda contractor na ofisa wa county ula unamipitokithisie moso matambia makimea wakani mulinge ena Mauvoo Aye kidia mbanga ya ngolova thandatu na ile kitikie mwandono wa saa 12 cia kwachani kaunti ya Kiambu. Gavana wa kaunti Kimani wa Matangi na olovikie vinde vuthu na wayo kuketeka mbeno watu la mote ofisa wa mondo mamyako kaunti ya Kiambu na olovitukithisia mwako ukwambisya na kuendea kile yetu la mote contractor lokweka mwako una lokovaloka kwake kutia ndo thandatu mena maumesie mai na ngia tatu sivo siana ile kutiwa ni thayu. Tuliwaokoa watu 6 lakini kwa bahati mbaya wale tuliweza kuokoa tumepoteza watoto 2 na pia tumempoteza mama mmoja. Kwa hiyo shughuli mimi nimefanya kazi hata kwa hii mikono yangu na tulikuwa wa kwanza kufikia huyo mtoto. Mimi ndio nimembeba huyo mtoto akiwa anapumua na akiwa moto na kumkimbiza, lakini kumfikisha pale akawa ameaga. Na nikifikiria kwa mawazo yangu, huyo ni mtoto mwenye hana hatia. Hatia ni yetu sisi watu wakubwa. Kumana naki gavana wa Matangi alienda matambia makimea wakoso wa ofisa uwa maondoma miako kauntini yake vamwe na contractor ulokweka mwako hii kitu lazima ikome kwenye kaunti ya Kiambu. Hizi mijengo zimekuwa zinaporomoka kila siku, na hiyo juhudi na makosa tunasema ni kwa mwenye anajenga na pia wenye wamempatia permit kujenga mjengo ambao haufai. Nataka niwaambie wenye wanafaa kufanya kazi ya kuangalia na kufanya inspection ya mijengo, hii kazi sasa lazima tubadilishe mwenendo. Ule engineer kwa pale kwa ofisi ya governor akuwe anaangalia zaidi, na pia ule anajenga ningeomba pia yeye ajue kwamba lazima afuate vile ile mjengo inasema, ile structural drawings, sababu ukiangalia hii mjengo imeanguka kwa sababu vile ilikuwa imepitishwa sivyo walikuwa najenga. Itambia na ila county commissioner wa Kiambu Joshua Nkanatha na komando wa polisi county ni OA Pamina Skioi manenga maofisa Mauvoo wa isalo wa DCI kwa sababu ametoki ndu vatonyeka. Tumeagiza DCI officers waanze uchunguzi mara moja, waanze kutafuta yule contractor alikuwa anafanya hii kazi na mwenye nyumba mwenyewe, tuweze kuwa prosecute kwa sababu ni makosa yao. Kama sio makosa yao hatungekuwa hiyo shida tuko nayo sasa hivi. Tunatafuta kadhaa, tumepata majina na tunawatafuta.
na nakuhakikishia ikifika saa ingine utakuwa na wao. Vala mwako uvalukile nhumba ingi cia atui ya maweta myako ila ithitwo yiko kauntini ya Kiambu ta yaumacha. Vala mendekethia milati ta ya myako kuthuima wa kuliku ni serikali ya kaunti ya Kiambu na muvea wa myako wa serikali ila nene wa National Construction Authority. I think the measures need to be enhanced. When a building is being brought up, the technical people should be involved on a daily basis to ensure that the materials that are being used are up to standard. Because now we cannot be so sure about other buildings which are here. And I think the new administration, the county government, need to go house by house to see how they were being constructed and whether they are safe to be occupied. Ken Mulinge, Mutongoi TV. Kungi ni kana mwama atongoi maungwatanio ya Azimio matongoi we ni muyumbe wa Ungunja Opio Wandai matwa isami atianiongi nyama ofisini manene manza mayo nyumbani na mivaka IBC alame mwakoni wa anniversary towers Musini wa Ilovi kulana na itambia yanza maisi kuungamia uya munini wa ofisa munene Mwandu Ruth Kulundu maofisa mavolisi ni malasimeka kutomea nzeve ya 10 ya medhoi kuvalani atongoi ya alame wetakana Kulundu avutiwe nundu wa kuoneka ikwatamba umakomishana ana manza maisu alama na ndio watukanu na mwene kivila wo wafula Chebukati unyubanini ula muvitu Lina Musangi nukueleza. Tongo isaki ututisi angwatani Azimio wan Kenya itongo iso ni ya mama yumba kuma isione kivadhukanyo. Nisi avudhise monokunga mawuya kwa munini wa visa monene kana deputy CEO zamani unyubani na mevaka IBC Ruth Kulundu. Number 1, irregular interdiction of deputy IBC CEO Madam Ruth Kulundu. But the IBC, supported by the Secretariat, comprises technical public officers led by the CEO. How can a Secretariat work and manage? How the Secretariat works and manage is well provided for under the IBC Act and the IBC Human Resource Manual. We are certain that despite clear provisions of how to handle disciplinary matters, the manner in which Madam Ruth Kulundu has been treated by Chebukati and Majan is not only a breach of set guidelines, but is part of a well-orchestrated scheme to intimidate public officers who stand for the rule of law, but also question upholding free and fair elections. Madam Kulundu has been accused of what Mr. Majan terms arranging an illegal commission plenary meeting. One wonders what constitutes illegal plenary meeting and who are the attendees. Assuming that this is a genuine disciplinary matter, there is an elaborate procedure of how such matters should be handled. This concerned officer must be accorded a fair hearing, which begins with responding to a show cause notice. Kwa wiki modeli Kulundu nuna kwati evalua wa kuungamawe ya kuma kuyo visamo nene zamani Marijan Hussein Marijan valona wetieto na ina mituo yu vitu kanu na molo ya nzama mwini modeli takutoe somekutano na mama memba atemu itikile nzama No such or semblance of such procedure was followed since Mr. Majan, acting in concert with Chebukati, had an ulterior motive to achieve, which he literally interdicted Madam Kulundu as a way of punishing her for standing with the truth. Then there is nepotism, favoritism, and unfair practices, which Honorable Osotsi will talk about, and even tribalism, which Honorable Osotsi will talk about. You will read, I will give you this statement so that you are able to have it firsthand. But without the functional secretariat, the IBC is, as currently constituted, cannot be trusted to discharge its constitutional mandate as set out in the Constitution. In fact, the Supreme Court in its ruling emphasized on impartiality and professionalism of the Secretariat as a precondition for free and fair elections. As leaders within the Progressive Coalition, we will not allow this critical institution crumble just because of two individuals.
We know that Chebukati is soon leaving the commission with this newfound regime, and we will not allow him to destroy the structures that Kenyans have fought hard to establish. Ndongo iyo nisi atula muti utongo iwanza maema kweli sakana vaileta kuwatiwa metalatala ila ya ile kuyanana na miao ya nzama inde tikumunga miao ya Ruth Kulundu. So we demand as follows. Number one, that IEBC immediately reinstates Ruth Kilundu to her rightful position of Deputy CEO within the next 24 hours. Failure to which we shall take stern action against Wafula Chebukati and the CEO Majan. Number two, that IEBC calls to order Majan Hussein and demonstrate to Kenyans that he shall live by the values and principles of public service. Failure to which we shall demand that he relinquishes his position prior to the commencement of the boundaries review exercise or conducting the pending by-elections. Thank you very much. Ngoripoti ya Vilingi wa Mauvoo Nilina Musangi. Mumbunge wa kaunti ya Masaku Mwandu Joyce Kamene Kasimbi ni waelesekana n'ukwithi wa idhaa cha mutatala mbungeni nene wa kusukuma serikali ivatheke na nduki mwanya cha kutetheesya eitu alame maskuluni na rutolo twa mwai nundu wa ingimo ni maendeye na kuthina. Kamene ainena cha thini kimwe vala amuika na ndu aima mbe wa miongo kenda methiwa maikwata mabalua makumi na masomo na maundu ma kompyuta ukamba wa mwala cha thikila tatwa iwe makutano ma mwala. Daniel Mwangala nukueleza mbeange. Mumbunge wa kaunti ya Masaku Mwandu Joyce Kamene Kasimbi ndanena kavindani kala wa kusia kumina kwa masomo kwa manigwa miongo kenda alame mauvundi sioni maundu ma kompyuta ni waelesya kana ni ukwitha ndathacha muterelambe wa mbunge nikenda kwikithe kana kinandu kila kivathiwe tutaulo twaka ni chetha kithukumithwa na ngikutungwa ofisini wa atongo imaka alama vika maskulu ni mekivuthokanyo na kunengane utethio kwa etu ala kwa oyumaende na ukunika muno nundu wa ukusa tutaulo twa mwai na ndiasya ondo no mwangwetha ndiwosa na wito ula waile to imbunge tunena nisi nondo netese mbesa sia sanitary towel sia kila kana kuma class 6 sietha itengetwe ndene ya budget ya serikali ila nene na ikasukumwa ikatwawa ndene ya Ministry ya Education ende koko bikono mundi toimana mbesa isuka na siana situ mbesa sienda abanondo sanitary towels si filewa ndene ya kila school yoka makanengwa imwe enge kukadisapia na mainengwa na mataila na hata to sisi budget ya 300 million ni dhailo nenga kila kana kenyeno sanitary towel sia mwaka mwima na kiune choki inge ngwetha ndikwati yelango sioka mbunge at least ne mobilize the 47 women tunena niekenda kinandu kiu tinengwe ta ma women rep with maskulu ni theti osisia na eta make sure baikana ka keletu keuthi na katena sanitary towel. Ingi Mwandu Joyce Kamene ni waelesekana ivindani twaingi na muno amanigwa maskulu sia musingi na ile sia secondary ni mande na kwisila maomo mekivuthoka ndo ukoza tutolo tu denda matambi ma mituki kwosa nikienda kwa wosia etu asu na kwikithekana mawalini mo masomo maina taimbaika na muno ondosu nene sena nene tabetwe no changia nondo maskuli maingi withia kana kakeli tuka misi 3 times na thebinda the kwenanza musiai priority yake ndene ya sanitary towel na nondo akana ka Yesu ndunge katonaika kaitiwa musi nela katiwa musi nekakosa masomo na langibe kila mongelela nake atiwa A-. Na mwakati wa mani wa sumbe wa miongo kenda alametha maitetheka na walnyosu wa kisomo cha kompyuta utendivi. Ona Kasimbi, Madam Kasimbi, ni wiki enesa kutuete kisomo kiyo pathukana wa siana na ndo aku na nino nieki vaita kwa kondwa area ila ni nundu niona kazamondo na kwika 1 2 3 ndino wa musini kwakwa ngao wa kompyuta nundu kasoko kama ni keba kubena kwakwa ala mevo area ni metha mayenda utuma sindo ni menda witha mayenda utumia kompyuta
na maundu angi maingi na indi. We are really grateful because the opportunity is really rare and it's really very few leaders that wanna recognize youth, and we are really grateful and we are happy about this. At least we have a skill on how we can work on computers. Yeah, si tuko tu sawa na kila mtu ako happy. Yeah, tunamwombea tu azidi kubarikiwa na endelee kupromote other youths cause education ni jambo la maana na tina utanu monopsio nikwithiwa kila teki wa akili ni tina inacho na hiki ndio kiu tutethia in our life, and we have to take a step ahead, and we will pray that God will guide us and bless our county. Yeah. Kwi umundi amwikambe wa miongoni ni metha maitethekana walinio wa kisomo cha mana ungua kinandu cha gafu kila kiofisini wake Mwandujo Iskamene Kasimbi wala walanio withandu twaiwa wodi ningi si miongoni na va kauntini ya Masako. Naendi nituisi nesa tio na konza city yitu thiende na kwakwa na nituisi twaendea nao manengo mamio ila mawea mesa umela vau tuketha tutono nenga ma youth maitu mawea nundu mateno mami kana matena experience yoyote iketha thibina makwate mawea. Daniela Mwankela, Mutungwe TV, kuma makutano mamwala kauntini ya Masako. Thina munene wa kito nwendeye ikumbila enendi alama tuye kana matetha sia uyawo uteo walelu wa kuma kangundo kuthi mwala isioni sia mayoni Katanga Katui Manyata Kivani kati wa kungi enendia ni makulia serikali nene na ya kaunti ya Masako kuyanisya watho wa kwa ilia lelu ula wa kuevinda yasa nthini wa mawatho matongo iwalayu meukia kukwatwa ni mathina angi ta Mauvoo alama tonya kwetwe nikitoki Mboni Mutisia na Mauvoo. Niwo wasi wa enendea alama weta kana kukila kwa kito kingi kila kio kilo ninga ila siya kwisala lelo ni utakiene na uvengesa maundu mama kila muthenya na ingi maikulia tongo ikulika na mawathomo alama vikie na umatha na muno alama ethitu maikwata makusaviwa kana kwa ilangilua lelo na yu maende na utheni kana muno evinda ni ya munyao ila kito kiende na kukila kutonyelela mesini yo kana mawea mo na thino la twina ku kangundo no alelu kuma kangundo kuzimbaka mwala na kumela na asiiwe lelu ne thiyo wilio na twasane iwe tukenga wokile binda yonde mutongo yolalika no twike walami mutongo yolalika no twike walami ende iwe binda ne twiwa twina woni wa twike lelu la minundu twina thina mwingi muno nitithito na kiyo kinene muno byo kwa anake mako mambo boda alame kwa jakana lelu wa kuma kangundo kuthimwala ni withitwo wina kito kingi muno. Amwe tato imatumota matongoni mwene kivila watu imatumota kisioni kimbe na dizio kimeweta kana vena thina munene na ingi kana ni watu wanyovaka kusi wambanga ila maende na uvingi sana na kitona kuvitu kana na metoka ona wikili ona wavitu kana na ngali utwete kamota ukuanite ona nduma na wezila ba ona wasizya idite na mathina muno pyo maingi ona kwanda moto itu sikeo tilikanga ningi na ikatikanga spring nini tukwatete asala mbingi muno kwa utweke walelo la mina ene ndina muno la matwanie na malelo ameweta kana ona kitoni kivikia na utonyelela mesini yo ila chamina na kukilwa ningari leisembete muno maikula tongo ikumanyondo kitonya kuolangwa the one vatonye kama ketu wa kihu kula kuemisio kana mawemo tati anainchi na ititengia ni ya masoko ni lelu wikalawi na kito mapinda onde akeka ipatwa nega serikali no mushugulikile lelu wa kuma kangundo kuthimwala nundu wina kito kingi muno kito ni chuka ake kalika nombogeza kwithio na muno ndeu manendi ukwika na nengi ona etha uthiki walami usiwe witu okiwe wiseithia ndu maboithio luloko imetha memaseo ende yuyu mamina ende kwoza ivela maivikia kwa utiasia kwe bindane zi tuwa tuyano na tuyekewe lelo lami kana tuketia wakiwe ila kwa thanu kwa kesethia twina kwa tathina lama ile semunoni kana mena wia wa kuiza ukoroni Mauvoo muno na gitoki kiende na kukila vakuvi nao na wavinyoni mono maki ukwati yetho makavikia na ukwata thina ungena wo ukethwa wo kuna munene kwienendea ya nundu tatwika kana gitoju nikikwendea nititha tina mathina ta ma kithui ma kwathimua
corona no ite yuka ebinda je ya sua together tinayo rongo yala me batu za kuita makoka buwa mayone ni kwimbwa kuige muthena moto ibitite ziulukitie gito kwimbwa kwithina mwingi muno nyeta kwa ingo nena kwanza kithuye kibanga ni kibinga luno ndo akito juju nuni nye nithukuma wia biashara nguku ni mbwa na boda boda ya uthiu na ndiye siuma muzie kuko bika kunye ni mbwa kithuye kibinga lile kwa wa tongo tuo mukulia mutu kiela miu kumebinda nge yona yule mweno wiki yawa ona mauma metho nituke kwati obale luni kwau nyendi okulia county government ikwatanie na national government ebinda ya siasa itinonie mawatho manene muno alatu na thawa kwau ndi okulia silikali patoneka itusobisia lelo wa mwala otondo manathanie na kekayuni patoneka no matwetie keuo yuwa ingi mavikiana ekwate maviasala kivathukanyo na lama thoya sia ute wa lelo na wamewatakana maviasala mwani mavikiana utambaika ona kuvikiana uko sa thoi na ila kitocha minane na kukila na kulika sinduni sio ila meudhosya na ndetha cia wia wa utaiwane na miaka 30 nditaiwa ba tino la mwingi vyo ni wa lelo kito twithana cho kingi na twithana thina nundu iwa yuko iye tukita yo mandana tutatete ke watu iza na ni pagubia lelusu nundu kito inde ngale ya mino bita kito ni chuka ochele lukito kete kwezi ya tukima ithie uimangu kutikala ate atundu onakeka pato oneka silikali kamana oba yutu tikaki woka netha no kafranda na lelu ujikiwa ujitwa kiwe jeta kwithia kito kina ingiba na tina umia cia wasisia ba uteno na biashara za athosi amaiwa mena kiyo kinene muno pio alama megire biashara ku ute wa malelu mena mathina muno pio nundu wa kwithiwa biashara ila mekuna bo kethani wa ime uta ona nduma na kiwa ni chalangiwe ba chali kile kito kwa unye ncha kwa ndi kulia silikali patoneka yani cia mawatho matho ile na twathie kumava kaundi ni Masako nyeni toboni mutesia na indi tukwate kana kiyo cha ekaliasu ma lelu wa kuma mwala kuthika ngundo nikubikia kwiwika na lelu swimine ya na kusogwa tambothi mwabanini tusekudeti na maugombe Dial *811 *463# to get John 3:16 as your skiza tune. John chapter 3 verse 16. For God so loved the world that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life. Amen. Dial *811 *463# to get John 3:16 as your skiza tune. we nuthitwe ithine mauki bathukanio ndo aisomanya niva ukatethekia yithio mwanundu sungi waku ni wavika Mount Everest and Nutritional Clinic ungu wa Dr. Munywa ni maitana kuvosia mau asu meukuthinia ni maita mauta mutamboko itausianda kana alzas kwambatwa ni nthakame sukali thina wa vinya wa uume nangi maingi ingi mena machines ya kisasa ya kuthima nthakame yaku na kumana kila uwaite mena mauvisi isio ni sikivothukanio sivo kibwezi matu mwingi wote emali tala mutomo na meru ingi no mathoke ofisini wo ulawi Masaku kuthengiania na Titot Hotel utai wa kiwanza cha Mulu Mutisia Garden Superstar Building na ingi ngaliko Silovi Lois Plaza leluni walete marod kulianilia na Maximum Miracle mafisi amedha mavingu wetu kila muthena mahingi no makunisimu kusena nambani ii noti muunza ile inya dandatu itano itatu ile kenda kana noti muunza itatu ile nyanya inya kenda kana umatumia utumani kusela emailini yo ilani info@mouteverestcures.com. Nina udhocha ingi musiaisia tuendeye na kumanithia chumwa kimwe itina wa memba mambunge ya Makueni kusakuwa speaker mweu wa mbunge isu Douglas Bilo yu amwe memba mambunge ikuma sub-county cia Kibwezi cha umiloni wa Sua na uthiloni wa Sua ni mwokile kiyocho mayueta kana ni avathule myanyani ya utongoi wa county isu okavindani kauna ke Justus Kituko umwe wala manokiti yake wila kicha speaker no kumbula undu esesaji na atwai witula motia mwa memba mambunge isu ya Makueni. Caleb Chalo alivoti.
Kivalua kimwe kando na kukitana na nzava Makueni na kila kieteleta gavana mwe ulona ethiwe kithitu na ula ingino mutaalamu wa mea wa Mutula Kilonzo Junior ni undu kukwata nyakaundi yonthe ya Makueni na mono kwisilovo vya uoteti wake isio ulone ambise kwiyumilia mithenya mivuthu etina wa Douglas Mbilo kusuvia kana kutetea kivila cho speaker na kilona umetwe yute ya munone Professor Philip Kaloki uteti kana siasa cia isio imwe cia va Makueni ni ndeme muno nthini wa utongoi wa serikali wa county ninambise kwiyumilia MCA wake Kombulio Jets Kalunda ewambe kuvanguli nthini wa mbunge ya county ya Makueni na valona ateta kana isio cia kibwezi kana ilio ile cia kibwezi na ila ni kibwezi umelona wa sua na udholona wa sua ni ndeme muno nthini wa utongoi wa serikali wa county ya Makueni. You know, sometimes people fail even to correlate their competitors, the people they win. Ekilikona kana kibwezi kana ilio mbunge cia kibwezi ni kosekanite kuma valave governor kuthiko vika valave munini wake na speaker metho mondhe mevalave Mutula Kilonzo Junior yulwa masitwa ala unenganite kana ovangite kuthacha mbungeni na ala nimo metha makiusu cia miana ya mawaziri ma county ovamwe na miana ya ma-CO. Justice Kituku ni umuno wakitia kivilo cho speaker wa mbunge ya va Makueni. Distribution of resources and leadership. Kana kuna icha edhoni rasilimali cia nthi. Katiba ka Kenya ka 2010 kaiti devolution. Kaiti devolution ikenda sukuthia mwene nthini wa vikioni utongoi. Nijo tumite na ngavana ati na MCS ati na mbunge cia kuisioni. Undumwa cia katika kibwezi east and the west. Kabindani kano nima konito chenga vanini katika kundistribute ibela ino Mutula ngavana ndena option yengi nongi na asise nikenda ati nundu ngavana Mutula umeta mboni munini wake deputy wake umeta Kelome speaker ni wandie ba Makueni na majority leader ndu kuona igwete to ngi ba Makueni tieso ndu meobanga lakini majority we puono kwa kana list ilo kwa ngana nikenda timane uloke the majority leader kuno ngina Mutula asise ibila cia ECM chana medo ma minister ma county anengene ibila mpinge kale kwa kibwezi ibila cia ma chief officers anengene ibila ndini wa kibwezi uteti wa isio noto na kuosiwa muno va Makueni unduloto na utuma ene ndhiamwe makiona tateme muno ne serikali mo wa Mutula undulo ingi ndini wa mbunge ukwana nyaka na ma MCA ndini woneni wo kando na kuaneka kati wala ingi na ala nini mbungeni ni matona kuaneka ingi kikisio paingwa nyumba onemu baane kwizilo nibani wa speaker twi na makandidate maingi namwe mebetanga pokoti alale omwe kwa Professor Kaloki no longe kwitwa Mheshimiwa Douglas Mbilo who is wala senior speaker na kendo mundu Douglas Mbilo they na competitor basi we don't body we wa endorsement lakini ile walika competitor na kila muno manyaka na kwanzia mkanengi ando mena itwa effective competition ni mama na ando mena molo tofauti yuma MC alama nani viwenda tikane no memo siene wa Mombasa kondo ovundi wa metalatala ya uthokomi wa mbunge makisio kithesi kalosio matuku 3 mamwe 2010 methia makikona mosasa masitwa mando ala gavana Mutula ukwendekedia kuosa miana ya waziri na miana ya CEO va county ya Makueni na kitumine kiu Justice Sotondo amwe maene nthime kwendekedia kana menda ni kana ni kukwithiwa na wananya welio mbunge cionthe cia va Makueni nthini wa miana yesu ndio mwitu kibwezi mwekeze mwe kombulini mayasi ati ibila inatunge ngale kwa yengi pana narrative na tembe yakube ati kibuza ke bwana ndo na ngavana no bitengale kwa kibwezi kuuni binda ya anduma isio ni lengi meta na ibela isu sinya tsa ngavana metha na chao metha na opportunities na ke Mutula yasa wao ni wakweka nesa na ulungalu tite kone ma ICM na ma chief officers ainge mayuma ngale kwa kibwezi nyenu meta mbone kalawa anye ndina thina na sekela cha speaker kwa uno ngina ima distribute we nikerezo kwa ndo mawakilishwa mimi meatenge Caleb Chalo Mutongo TV Vilingi ya Mauvoo kumavao wote county ya Makueni. Serikali nene hungwa utongoi wake Musumbi Dr. William Ruto na munini wake Rigathi Gachagua niyendeka iswane ingi mbewa kuthukumithia walanio wa kwitikilia enenthi malika mitutoni ya serikali na kutwaisya maundu manema undu ula utonya kwikia mitutu muisioni wa kwanangwa witano wa umwa ni mwene kivila wa ngwatanio imwe ya uvandi wa miti na kusuvya mwithuluko ya mwanzo mpya Mwandu Bahati Abdullah Kavingiliti. Daniel Mwangala nukueleza itina wa uneni wake Rigathi Gachagua munini wa Musumbi
va nthi ya Kenya wakana ni metha maitungia walani wa shamba system na gwetikilia ene nthi kulika enge mitutuni na kutwaisya maundu manima o masuvite miti. UN sianda kivathukanio na ataalamu mausuvii wa mawithiluko ni maendeea na kukilia mawoni me kivathukanio yulu wa undusu. Va kauntini ya Masako Bahati Abdalla Kavingiriti wa kikundini kimwe cha uvandi wa miti ni wendisekana vatoneka ethi wa walani usu nuvitukithwa mitutu ikaendeea na kwanangika. Tangazo mwa wa macha itwika andu miundela yaungamitwe andu maike ovanda miunda maike kuima masiokete masioke shamba system wesu noile mwe na mundu nolomwe mundu usu ethia destroy muti wiva u ateme yuma withiuluko na niku kuilio kuthukite andu meukwa nubo wa kwananga mawithiuluko maitu tukesa kumilela ba nyengulia serikali muno kwisila kwa musumbe witu eona munini wake matate na vinya shamba system wesu mambe kuungami mone kwatia meunda minene matonyo nenga andu alama asitie o makaima for the time being. Ingita elesekana ni vatoneka andu alama ikiritikwa kuendeea na kuima mitutuni isu wananga mitini kenda maende kwikalavo na kutwaisya maundu manima na ivindani ukite mititu kwanangwa na jua kuendeea na ikumbila ile mbeta ya ukamba na mawaliku manzeve kuwete ukuno munene kwa maundu mauimi. Lakini kwa yungu uja kwa ndaiya tamunene wa mawizi ululuko wa kikundi maikatate kuweka andu malikenzini paku ituni noni ebindenge andu malikakiti forest kwa katunga ya destroy wawethe on a desert not ayekala itayemga imbanga nundu wola mundu maketwa maithie nake mundu ayiwaithie ona mubango wake witina pandu bakuithia itema miti yupa imiti atele nambio kupandu nela turusi watuka twike tuimevu tuithie vu vitu yosi okokula netinanga ndikulia serikali kinduku ike muzingatio na withie bai mundu nasioka ithekani. Ingienda kulia serikali cia kaunti va nthi ya Kenya na muno va ile mbetani ya ukamba kuthingirila muno uvandi wa miti nikenda kukithekana ukamba ni wethi wana waliku wa nzeve na kwithiwa na mbua endelee na kuthuka o kila muthenya pevinda mana aliuka o banini lakini ninaona maundu matema sio county nilekete miti onengitwa apandite katemangwa ningukulia muno serikali kwisila mupeani wa county nundu wa government ula wiva kuve na andu asisye na ninotani undu nanengwe mama wabinya nimukulia kwa ndaya asisye miti muno na aibanda miti muno dakabande mala no masola kinu abanda mala banda muti kwa hiyo mundu ibitha na siana nela mundu akula sia muti na muno itunda. Daniel Mwongela, Mutongwe TV, kumava eyene kauntini ya Masako. Mubea Daniel Mwongela nundu wa Mauvoo asu maututhia nekana tubande miti wa mawithulu kwa maito ondo mwa serikali kukolwa withie ndinetikilia ene nthi kulika mitutoni kwambia kwi mavo tutungea mubea nundu wa kwitha wakwatia na ito thini wa Vilingi wa Mauvoo tutungea mubea ondela matethesia kumbania Mauvoo wa nyenita wa Robert Mutuku na Teresia Mwende atwalila Mauvoo wa kwanzia ya meko tukwendea kwithiwa na kuiyo cha kwa ila tiwanesa.